The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Kuthuthuka kwetinkhundla kuthuthuka kwalo live leMaswati. Nguvusele Mbukeli ngiphinze ngemukele elihlelweni sive siyathuthuka. Luhlelo Mbukeli lelikulethela intuthuko leyendekalako eveni laseSwatini. Libito lami nginokwazi Ngwakadlamini. Mbukeli namuhla elihlelweni sitawubuka kabandi umthetho wetinkhundla Local Government Bill. Lokungumthetho Mbukeli loshoko ukuthi hulumende akamikiswe emakhaya kude sive sitawusitakala. Sitawubuka bumcoka wawo wona lo mthetho siphinze futhi sibuke kukhethwa kwelibandla lelitawuhambisa lo mthetho njengokusho kweNgwenyama uma ivala sibaya kwekuthi uhulumende wayo akayisebente indzaba ye decentralization. Mbukeli asingene elihlelweni. Lenza baya decentralization iyabonakala nemiphakathi ngoba kunebantu abengosi netikhulu labasebena kanye netindvuna tetinkhundla neboqopho libe khona nelunga leParliament libe ingcenye yalomsebenzi ngoba lema structures afuneka abothetana lawa kwesike nasive kukhona lokusihluphile abonakale ayisolution eveni futhi nalama policies lakhona avume kungabonakali sinje ukuthi hawu nihlangene nje kuyawuba inhlanga zimuka nemoya ekugcineni kutakwendekala kuhamba nekubuka ukuthi njoba nasikhuluma ngetinkhundla tikhona netikhwama letibonalako ukuthi tingiletinye tikhwama letilwa nebusweti eveni letifaka ekhathi nje bo Regional Development Fund bo Youth Fund kunabo micro project lababonalako live sabakhona nesililo lesikhulu ukuthi siyadiva nje ngetindzaba letikhwama kepha noma ngabe sifuna kufinyelela kubonakale ukuthi noma bavile ukuthi bese sifikile enkundleni basiva ngeliphunga nje emva kwaloko beva naso sesibuyele emuva. Kulandzela ukuthi silo semhlaba silayetele kuye uhulumende ukuthi ente tonke taba tekuthi amikise lusito lwakhe ngalokuphelele esiveni. Leli tiko letinkhundla selivele lisemkhankasweni walo lomkhulu ngekuthi lakhe wona lo mthetho logunyata kona kumikisa kwalo lolusito esiveni. Imvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini ucale ngekuthi avakashele leminye yemiphakathi yakuleli nje ayobuka ukuthi ingabe ichuba kanjani nekuthi iyobuka yona imisebenzi lechutshwa nguye hulumende ngalo lusito lwebaka Micro Projects kanye nalo lwesikhwama saka RDF. Lokukhulu kakhulu silitiko lokunye lekusenhlitweni yethu lokuthi sifuna kuqonza kahle lokuthi lengaphandle yini ehluphela amaswati sitawukhona kusukuma nase sichubeka nekusebenta sende lokufuna kulamaswati singahlali embabane etitulweni etiswingako lakhuluma ngato amaswati esibayeni sifike sihlale siwacabangela amaswati singente kabe afunani lamaswati kanti lamaswati enceka afuna ngona lokho kungako siphumile ke singaphandle siyawuvusela ngaphandle bogaments bekunene kusinika infokoto silitiko lokuthi sithole lithuba lelinjengaleli lekuthi siphumele ngaphandle siyawukwenda ngalokuconze ngco lokhu lesakuthunywa ngemaswati esibayeni asithuma emaswati ngekulandzela umthosisekelo asithuma ngalo livi lembubo emhlaba lapho khona yathi nayiphefumule lomhlaba esibayeni yasho lo ukuthi singuhulumende asingapheli kubantu asiye kubantu siyawukuva ukuthi bantu bahlushwe yini singabasita kanjani
kungako ke Gametse lamuhla sithi asisho babelo ukuthi asikaphathi lutho kuthi nemasudi siwaphethe ngaphandle kwekute utshela sive sala ehluthe lokuthi hulumende wentani letinkundla ikakhulu lelitiko loluhola konvuna libakangwane labakuthi asolibuka kwangathi belingasuka ekutimeleni lona ngoba nyalo ngalendlela lelime ngakhona liyalingana nawo onke lamanye amatiko kanti phela tinkundla ti-central to lokhu lesingiko sine besingacela lokuthi leli tiko leli aselihambe liyohlala la celeni kwesitulo sandvunankulu ngoba yini tinkundla bekunene tinkundla kusilo litiko tinkundla ngulendvo lesingiyo ndvunankulu ke kufunakala ukuthi nasavuke ekseni ababuta angene ehhovisi lendvu netinkundla noma indvuna yetinkundla ingene ehhovisi lendvu nankulu kuthiwe lamatiko lamanye asisevisa njani lesive sengonyama sale indvuna yetinkundla ingamela kubuka ematiko ukuthi ematiko afika njani ebantwini ekuholeni leli bandla litiko letinkhundla ngekusho kwelihhovisi lamvunankulu ngilo kanye lelanikwa ukuthi libe ngusihlalo walomsebenzi kanti lisebenzisana naletimvuna tembuso letintsatfu Minister of Housing and Urban Development, Minister of Economic Planning and Development, kanye nayo iMinister yaka Justice and Constitutional Affairs. Lamalunga onke lawa anikwa umsebenzi wekuthi abhale lo mthetho lotokwengamela kumikiswa kwakhe uhulumende esiveni ngalokuphelele ngekuthi balethe indlela noma emcomvo munye wekubuswa kwakuleli. Leli bandla ngaphambi kokuthi licale lo msebenzi wekubhala lo mthetho laqala ngekuvakashela emavela amathathu lapho khona beliyobuka ukuthi kusetshenzwa kanjani khona phecelezi ibenchmarking kulandzela ukuthi lamave omathathu lokulivela seZambia, Kenya nelase-Uganda nawo acishe asebenzise indlela lefana naleya kuleli njengoba ligunyata umthetho sisekelo wakuleli sicephu 13 lapho khona kucucutelwa kumikiswa uhulumende esiveni ngalo lonke lusito lwakhe seyibeka yona inkulumo imvuna yetinkhundla yabachazela abahlonishwa ukuthi injongo yalo kuhlangana ukuthi kucaningisiswe loluhlaka bese nabo baweta imivo yabo wachaza nekuthi eluvakashweni labo belibandla bekukuthi bayothekelwa lwati ikakhulu ngayo lendzabe kumikiswa kwalo lusito lwahulumende esiveni umthethosisekelo livela kangwane usho kahle lokuthi befanele tsangapheli 5 years uphasile umthethosisekelo ube sewukhona lo mthetho lo mthetho lo uyidemand and uyicommand kuba idemand ngilokuthi umthethosisekelo uyasikhompela siyiparliament lokuthi kufuna sibe ushayile umthetho in 5 years time after kuphase constitution sekusehlulile lokho but ke kude isikhathi lesengcalezi lokuthi silungise lokho lo mthetho uyicommand ngoba imbubo emhlaba esibayeni sitshele kwacaca lokuthi asambe sonda lo mthetho siyakwenda ukuthi amaswati aphile ngcono and yasho lo ukuthi angaphila ngcono ngana ngomthetho nangu shothi lena isolution lena bekunene yayidinga tonke lesinato bahlonishwa siyacela ke lokuthi vele sibambisane bahlonishwa so ushayene siyathi lokuthi unetikhwelele etinenge lo mthetho lo angifuna ukufihla nako lonke lo munye ubuta ukuthi nangabe mina umthetho uphasa umthetho takuphela lapho umsebenzi wami nasethi inkundleni ngasikosho ukuthi taqhubeka ngisebenze ngenteni kude umsebenzi ulahleka bahlonishwa umsebenzi ngeke lahleka ngisho munye instead itakwanza umsebenzi because nakwetla ama functions ayale phasi naye bongiplana ukunceka kwa housing taqhubeka ube ngiplana wa local government bovela kwa local government nale ngente ukhanda nje ukuthi kusuke local government ngala edolobheni kwa housing and urban development seyingala inkundleni noma ka local government ngiloko nje basically kudilo lokutawulahleka but manenge ama fears siyathi but anilobhisha abahlonishwa ngathi sakufihla lokho because we are politicians but asilobhisha bathi ungaphasi basho lokunenge but nine funa sinathi info yinye abahlonishwa nine neduty ukuthi lo mthetho lo ngesikhathi siseni ufuna uphase ungamane uphase ungilolo kufuna ngilabantu ngave sifuna lokho ufuna uphase ungilolo kufuna ngilabantu than ukuthi silwele ku block awungaphasi ungaphasi leni live litawusitekala nini lishintshe nini live siyawuthuthuka nini lemakhaya
Sihlalo welibandla lelibuke kusebenta kwelitiko letindlu nemadolobha endlini yebayesikhulu pheceleti Portfolio Committee. Umhlonishwa Sibongile Mamba lophindze abe lunga lephalamende lenkhundla yakumthamba. Naye uvumisa lona lelitiko letinkhundla ngekuthi liwusebente lomtsetfo lokhankanyako wekumikisa hulumende esiveni. Mina bengisho ukuthi there is illegally letinkhundla system tethu bekunene ngingakhuluma nje ngiphukuhle nemagwevu ngithi hayi umthetho ukhona bekunene asibonge ukuthi sesikhona. This is amazing. Le bill ke siyajabula lokho ukuthi sesitaba nayo na hulumende utawukhona ukuthi aye etinkhundleni lokho kutawusitalive ukuthi lithuthuke nekwekuthi ke nebantu batawuthokodela lokho ukuthi abasana uhamba tigaba letidze kufuna ama services batawufike bawathole dudane ukuthi thuthukiseni bona bende netimoti bengcono tekuphila. Ngakulolunye luhlangothi imvuna yelitiko letindlu nemadolobha umhlonishwa Apollo Maphalala naye uvumisa kakhulu lona lelitiko letinkhundla ngekuthi liwusebente lomtsetfo wokumikiswa kwahulumende emakhaya. Imvuna Maphalala ithi bona balitiko lelengamele emadolobha balungele kulibambisa lelitiko letinkhundla ngako konke. Uma ke simsonzeta lo hulumende lekubantu kutabalula lokuthi nangabe kusho sekulahleka iID sekufuna uyoyilanza kuneke uye kumhlonishwa hambe enkundleni and lenkundla should be able to deliver that ID. Bese singancishelwa nathi indleko bahlonishwa. If we get government closer to the people titawuncipha letindleko lesilayishe onke malanga manje ngoba nyalo ufuna ukugibelisa abantu ufuna wende all sorts of things ngekuthi vele ema services ahulumende kwanyalo abukeka centralized kanti constitution yethu yakuvula kwaba kahle lokuthi kufanele ukuthi sisebende ngendlela le decentralized. But liqiniso futhi lithi because of our resources and everything we cannot reach everywhere. Singafisa but akusiko feasible vele. But ke kutawuba khona ukuthi with funds permitting ukwenza isorganizile maybe regionally or maybe kuleyo nkundla but nebahlonishwa nabo bangesabi lokuthi nake ufuna ukuthi lelivangelo lishunyanyelwe noma ke difuna inqomo yakhe angasithinza likhulu libandla lela and ba equally capable. Utakhanzela ukuthi sesithumela munye noma babili bayawuchaza ukuthi kuthiwani noma sisachubana nama consultations kulokunye nje sike nemimango vele sinenhloso lenkulu ukuthi kufuna kube khwale kushoko. Emalunga emphakathi nawo lasakhonile kufundziseka ngalolu hlaka lomtsetfo lokhankanywako. Naso sesivakalise buhle bawo lomtsetfo. Sifisa shengathi ngabe sewuvele uyasebenta kude kuthi hulumende aye kubamfu masinyane kude basitakale bayekele kukhala. Sicabanga ukuthi kumbe nakufika kuleto tigaba leto tetikhalo sithemba ngalokuthi ngomanyalo kuseyidraft siyathemba ukuthi vele leto tikhalo leto batokutifaka noma tikhona tikhalo letivelile tikhalo letifaka nje khathi kokuthi letimali titawuqhamuka kanjani tikhalo letifaka ukuthi hulumende loqhamuka etulu akanobe seyisophikisa nalo hulumende loqhamuka lephasi when coming to kuma budgets nakuma financials kufaka tikhalo ukuthi itolo besikhuluma nge-decentralization policy le namhla ungayati lokuthi yangena kuliphi iphakethe la ingaphumi khona netikhalo nje ukuthi hulumende bekenda yonke le development atishiye ngemuva tikhulu nebantu babengosihlaba bokumanga lesicabanga ukuthi ke namhla ke sicalo lesisha lokuthathiwa nakusenjetwa etikwato tonke leto tikhalo leto usithembisile ke minister neteam yakhe beyakathi asebenza nayo ukuthi utithethe tonke letikhalo leto futhi batokuthi sebenza futhi batokuthi phendula. Usele nayi lethi ibudget yelidolobha ihamba njani ebudget yenkundla kunembuto loqhamuke kanjalo ukuthi le budget yelidolobha nenkundla taba kanjani kulomthetho lohlongotwako lekule bill seyihlanganisa lo chapter 13 uthi akubena le single country wide local government seyihlanganisa ukuthi kunye ngule nkundla authority noma le local authority sekutaba bede ibudget letawuya edolobheni kube nebudget leya enkundleni uma ngabe
le local authority inema departments sekungamane ekuhlukaniswa lama budgets ngema departments lesikuqabanga kuthina kodwa ke sitawuqoleka kahle kodwa lesikwati ukuthi kule spirit sale chapter 13 ayibe yinye le budget ibe yale local government authority. Lilunga lephalamendle lenkhundla yaseMbabane East umhlonishwa Welcome Dlamini uyavumelana nalo loluhlaka lwalomthetho wokumikiswa kwaHulumende esiveni. Uthi indzaba yemadolobha nebugudlugudlu nato tinkhundla letisemadolobheni vele bukhulu sibili. Uveta ukuthi lamadolobha wona shangathi abukela phansi kusebenta kwabo bucopho lasebentela kuwo. Lemadolobheni masipala bayibambelele intuthuko. Asengibese nje ukuthi mina khona sifuna wakhanala ground lethu lapha kaMsunduzi. Micro project usimali khona uyasiniketa imali sasakhele ground kahle ibe ku standard lesikahle. But masipala ngalokuthi le ground lakhe kufuna sibeke sokunqunqotha la kuyasibancenge usicela wakhala ground. Kunye ground to improve lapha lenzawo lapha kithi. Nalo masipala masingathi tawuchubeka alo own le ground lasinankinga. Utaba ne improved facility. But kufuna simncenge vele uyayidelay i progress. And nanokuthi kuyashayiswana vele labo buchopho nalabo councilor kangcubutwana nje kuyaliwa so vele nje ukukhwesha kwamasipala kule nangule hayi it's a plus for the towns. Umluleki ngetemthetho etiko letemthetho netemthetho sisekelo naye lomunye wemalunga lafundzisa ngalomthetho lokhankanywako nawe uveta lokuhle ngalenye ingcenye yalomthetho lohlongotako ikakhulu ku chapter 5 lokhuluma ngako kumikiswa kwemaplan nato timiso tetimali. Lena nje khulumisa the development plans and schemes lokusho ukuthi nje kutabane planning and budgeting tabane local authority or planning coordination committee kakhulu kati nje bataba inhlanganisela laba lapha eoffice mhlambe nalaba phuma lapha kubo council funa kube nebantu abatawenda lokuplana tonke letinhlelo kufuna kwakhiwe ama planning regulations guidelines nema manual kufuna ke ku encourage i-public participation lengishito sisukela ku section 58 ukuthi lonke liswada likhutsateke ukuthi liyophosa sivezi vivaneni nakwendiwa tindzabate kuphathwa kwawo emaswati kukhulunyiswa intuthuko ne-development nenhlala kahle yawo akaya emphakathini akaya enkundleni ayobeka la kubekako. Ngiyo ke le planning and budgeting le tawendiwa ngilama committees le committee letawakhiwa tawubuka tindzaba tabo land use plan bo socio economic profile environmental analysis and mitigation infrastructure investment plan geospatial plan local economic development strategy and action plan institutional support structures. Tindzaba tonke letilabata tibuka nabaplana ba budget akusebenta kumhlaba inhlala kahle yalabantu lapho ukuthi menjani imvelo environment takhiwo infrastructure lekhona nalama local economic development strategies latabakhulunyiswa kule miphakathi indzaba tentuthuko kufuna tingene planning letawubonwa ngonke umuntu ukuthi naye planning document umanual lekhona. Imvuna yilitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini uvumisa emakhosi alelive ngekuthi ligcine emasiko nemihambo yalelive. Umlangeni uthi emave emhlaba asafuna kutothekela lwati lokuthi ingabe wona angenda njani ukuthi agcine emasiko nemihambo yawo enzabuko abuyele esimeni. Sinisacabha ngatinkhundla ikakhulu ngoba setting lenye yema systems la testiwe emhlabeni athi naka testwa angawi ngoba indvuna ngabe ingasiyo kahle ingalungi kahle kusina kufika imoya uyikhanzisele phansi ngasavuki nekuvuka kodwa tinkhundla tikhombise emandla
ema empires lamakhulu emhlabeni nasemaveni ningawabala ngendlela esimanga nithi bekunena livenali sathi silihamba embili emhlabeni kodwa nawe emlandweni udawuva ukuthi lo mbuso walo noma ke lokuphathwa kwalo kwaye kwabhekiswa phansi kwangabikho ngaphinze kwabuya ngalenye ilanga but thina tinkundla tikhombisile ukuthi letinkundla mbama nawo ti-understanda ugcina sowathi siletinkundla ngulo muntu lophila la eveni la kangwane nawo phila level kangwane utinkundla ngalawo magama bekunene sinje asivumise yona imbobo yemhlaba nayo indlovu yemhlaba lokuthi beme baqine lapho khona live lingena ku test but bona beme baqine bavele bathi awu lokhu sakuniwa ngamaswati ngete kwafela etandleni tethu nathi siyakushela titukulwa lento yawulandzela sithi asibabonge bekunene lokuthi balidlalile lichaza labo lo sekusele nyalo sekusele ngamunye nangamunye lokhona lamhla la nalokhona eveni la kangwane lokuthi lokuhle kwamaswati sikuphathe kahle bekunene. Umnumzane Melusi Hlanze nalokuleli bandla lekubuketa kusungula kwalomthetho we-Local Government Bill ovela etiko letikhulu nemadolobha uthi sive asiuconze lomthetho njengobe uthi uphethe lukhulwini ngakuto temfufuko lotolefwa nguhulumende mavute naso. Lomthetho uproposal ukuthi maso usebenda labanye mangabe engcenye litiko labo vele kufanele ukuthi lehle liyofika le enkundleni batabe seke bona bayagucula basuka ekutheneni bacashwe ngile civil service commission njengoba nyalo bacashwe ngiyo bese ke engcenye bacashwa ke ngaphansi kwalomthetho lona bacashwa ngole nkhundla lephansi abakhona khona noma ke iregion bese ke kulandzela ke labanye labangendeka bachamuke etulu kulabanye labakuhulumende lomkhulu. Umnumzane Thula Sizwe Dlamini longumluleki ngetemthetho etiko letemthetho netemthetho sisekelo longephansi kwelihhovisi lengcweti yetemthetho nelongulomunye wemelunga lafundzisa ngalomthetho lokhankanywako uveta lokuhle ngalenye ingcenye yalomthetho lohlongotwako endzabeni yekubekwa kwabo boba beshifu pheceleti i-Council of Chiefs. Section 251 uyayichaza ngalokucacekile ukuthi Council of Chiefs iyawubekwa ingwenyama itawusebenza futhi nathi indzaba letivela section 115 we constitution lekuthi indzaba te-regulator iSwaziland custom. Le chapter ke nkhosi le lesisebentela tukwayo nyalo lo chapter 13 ayimniki lo minister lobuke le local government ezishiwo la kulo chapter 13 ukuthi ayongena letindzaba leta the Council of Chiefs ngoba tindzaba tangale Cabo Swaziland custom ngosi tikhungelwe nkosini tiyawuhanjwa tikhulunyiswe ngilaba fanele nkosini njengalo nje libandla leli elilulekana nengonyama bese ke bayabona ukuthi cha mhlambe litiko lelo lelifanele alisukumise lenzaba iestablishwe le Council of Chiefs ke chapter 13 is for purposes of local government and development and it's the section lapha ku chapter 13 it's lendvuna le responsible for local government ine oversight kuboba bebo shifu etindzabeni te local government kuphela in section 225 ayiqambukeli nje le section 251 ngosi ngiko nala kulamabandla lama sithi tema committees leligama lelithi committees lisebenzise deliberately ngoba asifuni kusebenzisa leligama lelithi council size siphithanise tinfo letingakafanele siphithanise. Nako ke mbukeli bese kuphathele kona elihlelweni sive siyathuthuka utivele mbukeli bumcoka bawo lomthetho wetinkhundla Local Government Bill wativela futhi nasendvuneni yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini akhuluma ukuthi sive sente njani uma usakhiwa lomthetho kanye futhi nekuthi sitawusidalakala kangakanani. Mbukeli bewubukela sive siyathuthuka kuso sona sibuko semaswati eSartini TV ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi siyatholakala na ku YouTube channel.
libito lami nginokwazi ngokaDlamini ngikufisela kubukela lokuhle etinhlelweni letilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.